Semua, saya baru balik daripada press conference tentang apa tu kononnya penceramah yang memanggil diri mereka penceramah agama Islam lah, yang memanggil diri mereka ustaz-ustaz, yang menghina agama lain terutama agama Hindu, dan tidak ada tindakan diambil oleh pihak-pihak berkuasa kita. Dan semuanya sunyi senyap walaupun beribu polis report telah dibuat terhadap mereka. Zamri Vinod, Firdaus Wong tu semua, banyak lagi lah. Tadi kawan saya Shashi Kumar telah menunjukkan contoh-contoh kononnya ceramah-ceramah mereka, ceramah-ceramah yang memburukkan agama-agama lain. Okey, so kita sedang menghadapi masalah dengan orang-orang yang begini, yang konon memanggil diri mereka sebagai penceramah agama Islam, yang telah diberi peluang, beri tempat untuk berceramah kepada rakyat Malaysia dengan ceramah-ceramah yang tidak bagus, yang tidak melambangkan keislaman sebenarnya, okey? Tetapi mereka dibiarkan oleh kerajaan kita tanpa apa-apa tindakan diambil terhadap mereka. So we have a problem with this type of people. Now, actually I read this yesterday, but I don't have the time. But today I think is the appropriate time for me to say something about this. Yang mana kerajaan kita telah mengatakan, Wisma Putra telah mengatakan bahawa mereka telah bersetuju untuk membawa 15 prisoners, they call them prisoners. Tetapi untuk pengetahuan orang yang tidak tahu, mereka ini bukannya banduan biasa, ya. Mereka ini adalah teroris. Mereka ini adalah banduan yang telah didapati bersalah, yang telah membunuh, mengebom, maiming people, yang telah membuat percubaan untuk membunuh innocent people. Tak kisahlah, jangan fikir orang Jew tu memang patut diorang mati. If you think like that, something wrong with your head lah, okay? These are innocent people, normal, ordinary people. Mereka bukannya army, mereka bukannya IDF, tetapi mereka telah dibunuh oleh orang-orang yang sebegini, yang telah dipenjarakan oleh negara Israel di dalam penjara mereka. Tetapi mereka telah dilepaskan kerana the hostage deal yang mereka buat. So, saya nak cakap, kenapa yang kerajaan kita sanggup membawa 15 pengganas? Mereka ini adalah teroris, okey, pengganas daripada Hamas. Ya, kenapa? Adakah kamu orang setuju hanya kerana because dia Islam? Tetapi orang Islam yang betul, mereka tidak akan bunuh orang yang tidak berdosa, yang tidak salah, yang babies, women, bayi-bayi, perempuan-perempuan, mereka tidak akan bunuh lah. Tak kisahlah dia Jew ke, dia Arab ke, dia bangsa apa pun. Tidak ada seorang Muslim yang betul-betul akan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Okay? So, kenapa kerajaan kita sanggup membawa 15 pengganas? Walaupun adalah mangkuk-mangkuk yang bercakap dalam WhatsApp group yang mengatakan, memanggil mereka freedom fighters. They are freedom fighters. Some so-called very educated people calling these terrorists as freedom fighters. You know, freedom fighters, you don't go and kill innocent people. Doesn't matter who they are. Whether they are Jews, whether they are Arabs, whether they are white people, black people, doesn't matter. You don't kill innocent people. But these are convicted terrorists. Okay? Let me tell you, there is a piece of news here. It says here, okay, just last month punya news. 70 Palestinian prisoners stranded in Egypt hotel. No country wants them. Okay? You can Google it lah. You can Google it actually. Alright? Turkey and Qatar commit to only hosting a portion, while ex-prisoners complain of a cold reception in Egypt. Okay?
70 members of Hamas released from Israeli prisons as part of the hostage agreement are currently stranded in a hotel in Cairo, with the countries that had committed to hosting them not yet formally agreeing to do so. To date, no Arab country has agreed to receive even a single released and expelled Palestinian prisoner. A source from Palestinian Prisoner Authority told the news. Yeah. So, you know, even the Arabs don't want them. Even the Arabs treat them, like a prisoner. But Malaysia punya government kata, we welcome them. They can start a new life here. What kind of life, people? What kind of life? Imagine if they create a cell here, or maybe multiple cells, and brainwash our Malaysian children to become Hamas fighters. I don't know. I mean, seriously, I cannot brain this. I really simply cannot brain this. I am so appalled with this government. You know, honestly, right now, if you ask me, I don't mind PN jadi government pun tak apa. At least they are not maybe as stupid or power crazed as this government that we have. You know, how can they bring in? Macam mana kerajaan kita boleh membawa masuk pengganas orang-orang yang telah membunuh, yang mengebom? Kamu orang nak ke orang-orang macam ni? Saya percaya ramai orang-orang Melayu, orang Islam pun tak nak orang-orang yang ganas macam ni. Kita tengok orang-orang Palestin yang kononnya yang cedera. Ni bukannya daripada pengganas, mereka bukan daripada prison. Ini rakyat Palestin biasa yang dibawa hari itu oleh kerajaan Malaysia, kononnya nak tolong mereka untuk mendapatkan perubatan. Oh my God. Dengan itu pun kita menghadapi masalah perangai mereka. Hari tu saya pergi hospital Sultan Mizan ya, yang hospital Army dekat Mindef, dekat Setapak ke mana. Saya jumpa dengan pekerja Mindef, pekerja hospital situ. Di situlah mereka mendapat rawatan ya. Mereka cakap perangai orang-orang Palestin yang hari tu memang lain daripada kita. Dia tidak ada sifat kesabaran macam kita. Dia tidak peduli dengan sistem kita. Dia nak kita layan dia macam dia agung, macam dia tu raja, macam dia special. You bayangkan, itu hanya rakyat Palestin biasa. You bayangkan sekarang ni mereka membawa hardcore pengganas yang dah biasa bunuh orang, yang dah biasa mencederakan orang, yang biasa yang mengebom orang. Adakah jenis manusia begini yang dibawa oleh kita punya Madani government? Oh my God, kita kena buat bising. Kita kena reject this. Kenapa kerajaan kita buat suka hati? Dia nak masukkan prisoners ni dalam rumah mereka. Mereka akan jaga mangkuk-mangkuk ni semua ni. The prisoners kononnya yang daripada Palestin ni. Padahal mereka adalah pengganas ya, pengganas Hamas. Tak kisahlah kau nak panggil dia freedom fighters ke. Jadi kalau dia daripada Hamas, sebab dia Muslim, dia boleh bunuh orang. Dia boleh cederakan orang. Itu ke Islam kamu? Jadi kamu terima orang-orang yang begini? Wow, I don't know what kind of Islam you have lah. You know, the Islam I know is not about killing people. It's not about maiming people. It's not about bombing people. It's not about hurting people. That is not the Islam I know. And this government is supporting that kind of Muslims, so-called Muslims. Panggil dia freedom fighters. Please lah, you know, I am so angry, you know, I feel I want to swear, but you know, I have to be careful lah kan. Nanti YouTube call me kurang ajar ke apa kan. But yeah, I you know, this government deserve all the bad words that imagine all the bad words. That's for you, Madani. We want to hear our MPs to say something about this. You are bringing in terrorists
terrorists. Oh my God, you know, I mean, never mind those Palestinians, the civil Palestinians.